салом дӯстон, умедворем ки ҳоли ҳамаи шумо хуб бошад. хоб, хуш омадед ба канали Тоҷик Академия. Агар бори аввал бошад, ҳатман обуна шавед, дарсҳои хуб аст, истифода кунед. Ва ташаккур барои шахсоне ки видеоро дастгирӣ мекунанд ва комментария мегзаранд. бисёр ҳам мо сипосгузор ҳастем. хоб, акнун дар ин видео мо дарси худро шурӯъ мекунем. Дар ин дарс пеш мо 20 месохтем, 15 кардем барое ки видео низ дароз нашавад ва ягон хел грамматикаро камтар дар байн мо ба шумо фаҳмонем. хоб, дӯстон, биёед акнун шурӯъ мекунем ба ҷумласозии худамон. якум ҷумлае ки ҳаст, ман мехоҳам ба он ҷо равам. мисол, ман мехоҳам. Мо ҳамин ман мехоҳамро дар зиндагӣ зиёд истифода мекунем. Ман мехоҳам оиладор шавам, ман мехоҳам ба хона равам, ман мехоҳам магазин равам, ман мехоҳам мисол ягон чиз харам, ман мехоҳам ин корро кунам, ман мехоҳам он корро кунам. барои ҳамин дар забони англисӣ I want мешавад, ман мехоҳам I want мешавад ва ҳамин ҳам низ зиёд истифода карда мешавад. I want, ман мехоҳам. Want, дӯстон, want худаш феъл мебошад. агар шумо баъди феъли шумо боз як феъли дигар дӯстон ояд, агар ҳамеша туро пеш аз феъли дигаре гузоред. дар грамматикаи забони англисӣ ин ҳамин хел масъала мебошад. I want to go, go низ рафтан мебошад, феъл аст. I want to go. барои байни ду феъл мо аз to истифода мекунем. мисол I want to go ба он ҷо чӣ мешавад? There. I want to go there. I want to go there. хоб, мисоли дигараш. ман мехоҳам ба ин давлат сафар кунам. мисол шумо бо як кас дар бораи як давлат суҳбат кардем. мисол мегӯед ки мисол ман мехоҳам ба ин давлат сафар кунам, ё ки дар ягон акс мебинед, мисол мегӯед ки ман ба ин давлат мехоҳам сафар кунам. чӣ мешавад? ин ҳам ман мехоҳам гуфтем I want мешавад. сафар кардан ҳам ин феъл мешавад. бояд мо феъл аввал туро гузорем. I want to visit. I want to visit ин давлатро чи this country. This country. дӯстон, I want to visit this country. Visit сафар кардан мебошад ё ин ки рафтан ба ягон ҷо. I want to visit this country. ман мехоҳам ба ин давлат сафар кунам. ё ин ки масалан як кас ягон гап гуфт, шумо мегӯед ки узр ман нафаҳмидам. масалан нашнавидам. Нафаҳмидам яъни дар инҷа. узр присидан sorry мешавам бачаҳо. Sorry. Sorry. خب vergo. Sorry. нафаҳмидам замони гузашта. I didn't. I did not. агар чизиш кунем, short formш кунем, I didn't. I didn't. I didn't understand. Sorry, I didn't understand. узр ман нафаҳмидам. خب мисол шумо баъд мегӯед, масалан мегӯед ки метавонед такрор кунед. ё масалан вақте ки узр ман нафаҳмидам, метавонед такрор кунед инро, масалан як чизеро ки шумо нафаҳмидед. мисол can тавонистам мешина савол битем, can you repeat it? Repeat it. агар каме мисол бо эҳтиромона гӯем чӣ мегӯем? Please. Please. Can you repeat it please? саволи ай. Can you repeat it please? метавонед такрор кунед инро. Can you repeat it please? хоб, дар инҷо як ҷумлаи дигар. ман мехоҳам забони англисиро суҳбат кунам озод ва дуруст. чӣ мегӯем? дар инҷо боз I want, чӣ мо зиёд истифодаш мекунем? I want to суҳбат кунам, speak. I want to speak. I want to speak English. I want to speak English. озод чӣ мешавад бачаҳо? Fluently. Fluently. Fluently and correctly. Correctly. خب این سوالی نبوده. خب دوستان نگاه کنید. дар ин ҷо шумо агар медонед, ман мехоҳам забони англисиро суҳбат кунам озод ва дуруст. озод ва дуруст инҳо сифат мебошад. масалан чӣ хел суҳбат? суҳбати озод.
چی خیلی صحبتی درست، یعنی به خطا. correct دوستان، مثلا fluent آزاد بودنش مثلا این می شود fluently کشید دوستان، چی یعنی آزادانه، یا اینکه correct درست می شود. correctly کشید دیگه، لی کشید چی می شود؟ صفت. correctly کشید صفت می شود. correctش خودش چی درست شد. correctly یا اینکه یک چیز دیگرش، مثال من میخواهم مانندی انگلیس ها صحبت کنم، یعنی نیتیو سپیکر رو میگم که بچه ها، یعنی زبانی مادریشون که زبانی انگلیسی هست، من با مانندی امان ها میخوام صحبت کنم. خب باز هم این هم همین خیلی، مثلا I want to speak English مانندی که همون انگلیس ها، یعنی که مانندی شخصانی که زبانی مادریشون انگلیسی است. I want to speak English مانندی چی میشه؟ شباهت یا اینکه مانندی like a native speaker. speak دوستان، speak صحبت کردن میشه. که اومد دوستان یعنی شخصی گوینده میشود، یا اینکه مثلا work کار میشن، کار کردن میشود. worker کارگر میشود. چی بگیم با مثلا درجه؟ sing خواندن میشود، سرود خواندن میشود. singer خواننده میشود. باز چی میتونیم بگیم؟ مثال خب بیچاره من چی میتونم بگم؟ پروگرام مثلا، پروگرامر پروگرامیست. خب همین خیلی دوستان، من دیگه چی نکنم وقت نگیرم. روزی خوب داشته باشید. در زبان انگلیسی شما دو خیلی میتوانید از روزی خوب داشتن گویید، مثلا have a nice day مثلا روزی خوب داشته باشی، یا اینکه have a good day. خب دو خیلی گفتم میشود. من این خوراک را دوست میدارم. من دوست میدارم I like this food. این خوراک چی میشود دوستان؟ food میشود. I like this food. یا اینکه آنها این مغازه را دوست میدارند. آنها آنها we ما you شما، یا اینکه تو he آن پسر she آن دختر it این اشیا، این راه، این مکان هم خیلی. they like this آنها این مغازه، بله they like this shop. they like this shop، یعنی که store هم میتونید بگیم مثلا store هم بچه ها چی هست؟ مغازه هست. دهم، برای چی تو انگلیسی رو میخونی؟ برای چی خودش دوستان وای میشود. همین وای رو هم نیست یاد استفاده کنید، برای که لازمی است از خود کنید، یعنی درست. برای چی تو انگلیسی رو میخونی؟ Why do you learn English؟ برای چی تو زبان انگلیسی رو میخونی؟ Why do you learn English؟ Why do you learn English؟ خب مثال من اگر جواب ندادم، شما میتونید بگید مثلا I learn English for my job، یا اینکه I'm learning English because I want to visit. چه که ما در اینجا گفتیم visit سفر کردن میشود. I want to visit مثلا some country، مثلا I want to visit کجا بگم؟ England. مثلا من میخوام انگلیا رو سفر کنم، به انگلیس سفر کنم. کی او به خانه میآید؟ این زمانی مثلا کی او به خانه میآید، ولی خانه آمدگی نیست. when سوالی does he come home؟ کی او به خانه میآید؟ when does he come home؟ یعنی که کی وی به خانه آمد، вже در خانه رسیدگی. when did she come home؟ کی او به خانه آمد؟ when did she come home؟ یعنی که مثلا او تا حال از پدرش $50 قرضدار است. مثلا او مثال he تا حال چه still he still
owe بچه ها owe خودش مثلا فعلش بدهکار بدن یا که قرضدار بدن، یعنی یک چیز پس گردوندن. یک کس مثال حتی با اونندی که از یک کس عضو پرسیدن، مثال همین owe میگه. مثلا his father $50. He still owed his father $50. او تا حال یعنی قرضدار است، یعنی که یک چیزی را باید بگرداند. his father با پدر خودش $50 همون $50. او دوست نمیدارد کتابهایش را قرض دهد. خب دوستان در اینجا همین سه تا مثال آخر در بیا یک چیز رو میبینیم. و مثال she doesn't like she doesn't like lending her books. او she doesn't like او دوست نمیدارد lending قرض بدهد کتاب‌های خودش را. خب دوستان lending her books، اگر شما قرض را، اگر بعضیتون زبان انگلیسی رو خوب‌تر دارید بگین که مثلا borrow میشه، قرض گرفتن مثلا borrow میشه. بچه‌ها lend این شما قرض میدهید، یعنی شما lend قرض میدهید، borrow شما قرض میگیرید. برای این فرق رو بدونید. مثلا borrow بخیر میشه با فکر borrow فهمم. این میشود قرض گرفتن، lend قرض دادن. زمان گذشته lent میشود. خب اگر شما با سویتر نیاز داشته باشید، من میتوانم یک تا به شما قرض دهم. مثلا if you need a sweater I can lend به شما you one. If you need a sweater I can lend you one. اگر شما با سویتر نیاز داشته باشید، من میتوانم یک تا به شما قرض دهم. If you need اگر شما نیاز داشته باشید یک تا سویتر، اگر سویتر این به مانند یک است، شکل کوتاه بودن را ارتیکل ا استفاده میکنم، یعنی شکل کوتاه میگم، یعنی شکل تنها را I can lend من میتوانم قرض دهم شما را one یک تا. خب این بود دوستان درس ما. امیدوارم که این درس به شما کمک رسان باشد، یگام جمله یگام لغت نو حداقل از خود کرده باشد. خب تا درس‌های دیگر موفق سربلند باشید.